ولي الصالحين أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Егер Аллах Тааланың адында, жаратқан Аллах Тааланың астында менің қадір барқым қайда екен, тұрған ордым қайда екен деп Аллах Тааланың астында ордыңды білгің келсе, өзің мындай қарап көр, Аллах сені қайсы жерге қойған, қайсы орынға қойған, неменен әлектінесің. Урматты мұсылман бір туған, Аллах Таала кереметті Құранда «Күнтум хайра умматин ухриджат линнас, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah». Sadaqallahu azim. «Күнтум хайра умматин ухриджат линнас». Muhammed Aleyhisselam ümmeti sizler, адам атадан бері келген үмметтердің ең жақсы үмметі болдыңар. Қантып жақсы болдыңар? Біздің адам атадан бері келген үмметтердің өзгөчөлүгүбүз, жақсылығы эмнеде? Ta'muruna bil ma'ruf, тура жолго чакырасыңар. Ma'ruf, ta'muruna деген tad'una эмес, дават эле эмес. Ta'muruna bil ma'ruf, жақшылыққа башқалардыға бұйырасыңар. Ушуну қыл дейсіңер. Ораза қарма. Рамазан айында кафе іштеткеніңді тоқтат. Егер ораза қармабасаң, ораза қармағандар сыйлап, тамеки тартқаныңды тоқтат. Ta'muruna bil ma'ruf, жақшылыққа бұйрық бересіңер. Wa tanhauna 'anil munkar, тура еместен тыясыңар. Мешітке кел. Сенің де жеті атаң мұсылман ғой. Ораза қармабайсың ба? Ораза қармабаған не өзірің бар? Не себебің бар? Пайғамбарлықтан кейінгі ең жоғарғы мақам президенттік емес, министрлік емес, депутаттық емес. Пайғамбарлықтан кейін ең ұлы мақам Алланың жолына шақырушы болсаң, Алланың жалына дават қылған, үгіт насихат қылған, дават қыласың ба, же қылбайсың ба? Же Құдайыма шүкір, мен намаз оқысам болды, мен арамдан тыйылсам болды дейсің бе? Егер Аллах Тааланың астында қадір барқыңды білгің келсе, отырған креслоңа қараба, минген машинеңе қараба, көтерген удостоверениеңе қараба. Кейбірлер мақтанғанда, ажеке өте қатты айтасыз, қатты ұрышасыз, сізді қара спискаға кіргізіп қойады дейді. Дозоқылардың спискасыға кіргізесең болды. Сенің черный спискаң еч мені ойланып қойды. Аллах Тааланың астында қара спискаға түшпесек болды. Урматты мұсылман бір туғаным, пайғамбарлықтан кейінгі ұлы мақам не екен? Аллах Таала жолына шақырғандық. Пайғамбардың мұрасын алып, пайғамбар жасаған ішті жасағандық. Андан кейін урматты мұсылман, иза ақамака, егер Аллах Таала сені тұрғалған болса, тақрауыл Құран, Құран оқисың. Егер Аллах Тааланың ардында мақамыңды білгің келсе, пайғамбарлан кейінгі мақам қайсы екен? Үгіт насихат қылушысың, даватшысың. Анда үгіт насихат қылбасаң, тура жолға шақырбасаң, тура еместен тыйбасаң, сенің емнемең бар, башқа үмметтен өзгөчөлүгүң. Ва ту'минуна биллах, Аллаға иман келтіресің бе? Сенің өзгөчөлүгүң жақсылыққа шақыр, жамандықтан тыйғандықта Аллаға иман келтіргеніңде. Егер қара урматты мұсылман бір туған, мана Рамазан айы келді, Құдайыма шүкір, мешіттеріміз толып, кейбірлеріміз келдік, Құран оқып атабыз, хатымда тұрабыз ба? Егер білгін, сен Құран оқу менен алек болсаң, білгін, анналлаха юриду ан юкаллимук, Аллах сені менен сүйлөшкүсү келет екен. Бұл кімнің сөзі? Кімнің каламы бұл? Алланың каламы. Құран оқи тұрған болсаң, Құран менен алек болсаң, мана келіп күніге екі пар тұрып атасыңар, Аллах сені менен сүйлөшкүсү келіп атады. Егер Аллах Таала сені дуа менен алек қылған болса, Құдайыма шүкір, оз ачарда, башқада, оз жабарда дуа қылып атасың, еліңе, жеріңе, бала чақаңа, үмметке дуа қылып атасың, білгін, иза ақамака фи дуа, ау иза ашғалака, егер Аллах Таала сені машғул қылса, бид дуа, дуа менен
fa'lam annahu yurid an yu'tiyak, Allah sağa bir nese bergisi keledi eкен. Sen kimden surap atasın? Bir kreslosu arkasından çurkayсың, bireudi ortomçu izdeysin, men uş parаңды берем дейсің. Бирок sen Allah Taaladan suraganda ortomçu kerekmi? Kotormacı kerekmi? Pasredlik kerekmi? Yok. Dua menen alek bolsоң bilgin, dua kılıp atasın mı? Allah sağa bir nese bergisi keledi eкен. Ve izâ şagaleke bizzikir, Allah seni zikirmen maşgul kılsa. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Daim Allah'ın zikri menen alek bolsоң bilgin, anna haradan yazkurak, Allah seni de istegisi keledi eкен. Allah Kur'an'da fezkuruni azkurukum. Men estegile, men sizlerdi esteymin deydi. Sen Allah'ını estegin, Allah seni esteydi eкен. Oşo Allah'ını estegen üçün Allah tabaraka sağa nimetli berip atat. Mana Ramazan ayında urmatlı Müslüman bir tuğan orozu ayatlar kelgen. Ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qarib. Ey Muhammed, kaçan bendelerim men jönünde surasa. Allah Taala bizge jakın bakırın süylesek, je Allah Taala bizden alыс bir kıykırıp dua kılsak, kaçan bendelerim men jönünde surasa, ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qarib. Allah men en jakınmın deydi. Ucibu da'veted da'i, dua kılgandın duasına cevap berem deydi Allah. Feliyestecibu li, birok şartı alar da men çakırgıma cevap bersin. Hayya alel salah, hayya alel felah. Turav, Allah'ın çakırgına sen de cevap ber. Ana felyu'minu bi, menin barlığıma bilgin iman keltirsin deydi. İmandın alamatı ne eken? Men özüm taza olsam bol dep özümçül bolboysun, egoist bolboysun. Hurmatlı Müslüman bir toğun, ongo solgo karaçısın ne? Senin üyünde benamaz yok bu. Namaz okuvagan yok bu. İman İslam'da bilmegen yok bu. Bir dasturxonda oturup atasın, başka kılıp atasın. Çayxanada birge çay içip atasın. Ne üçün oşo jakşı görgen dosuңdu, klastaşыңды, taykeňdi, baykeňdi bir beyişke kalabaysın. Özüňe jakşı gör nerseni başkaga jakşı görbeýsin. Ve ma alar rasulillah, birak senin milletin jetkizip koyup ayt. Hem Allah tabarak ve izâ aqâmeke. Eğer Allah Taala seni şun jerge koygan bolsa, ve izâ eşgaleke, Allah Taala seni maşgul kılgan bolsa, emne menen? Binnas, adamlar menen. Bugün tileke karşı adamlar menen alekte. Palançının kemçilginday, palançı bunday, palastı. Bireudun köz anday, bireudun buyumunday, bireudun ticaretanday, bireudun ayalımınday, bireudun birөө menen alekte. Eğer sen bende menen alek bolsoň bilgin, Allah Taala seni en korkulgunu kalaydı eken. Bireudun ayıbı menen alek bolbo. Sen özüңdün ayıbың menen alek bol. Ve izâ şagaleke bid dunya fa'lam annaha radan yubi'dak. Eğer dünya menen alek bolsoň, namaz yok, oroza yok, zekat yok, başka yok, dünyanın kulu bolup kalgan bolsoň bilgin, Allah Taala seni özünden alыс kılgысы keleydi eken. Sen kimge jakınsın? Dünyaga. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, biröň kalkulator agılı. Kimde var? Telefonunda barındır kalkulator. 24 saat 30'a köýtçü, 30 gün. Kança eken? 720 saat. Bugün orozanın kançası oldu? 4. gün bitti oroza? Je 3'ü? 3. gün bitti. 75'te alıp salçı. 3 saat ömürün ketip atat. 720 saatin kançası ketti? 75'i ketti mi? 24'ten ketkende 72'si ketti. Kançası kaldı? 648. Esep ayyamen ma'dudat, sanalı gana kündür. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, eğer Ramazan ayında tövbe kılbasa kaçan kılabız? Ramazan ayında davat kılbasan kaçan kılasın? Ramazan ayında perzenti yoktur. Allah Teala'ga jalbarıp suragla, Ramazan geldi. Sodası jürüşpegen, Ramazan geldi. Allah'a tövbe kıl, dua kıl. Baldarın salih, baldarım imanlı olsa, namazkan bolsa, tuğra jolga düşse degen dua kıl. Ramazan geldi. Ataң eneň aragyn taştabay jatabı? Ajeke dep menden suraba.
Sen Allah Taalaga жалбаргын. Ya muqallibal qulub. Ey жүрөктөрдү өзгөртүүчү зат, sabbit qulubana ala din. Биздин жүрөгүбүздү динде бекем кыл. Менин ата-энемдин жүрөгүнө да иман бер. Аялың жолук салбай жатабы? Насаат кыл, дуа кыл. Жараткандан сура. Silahul mu'min ad-du'a. İmandudun en çoğun kuralı var. Senin kuralın var hurmatlı Müslüman. Al kural dua. Allah Tebarek ve Teala dua kıl. Allah Kur'an'da vaad. Men vada versem vadamda atkarбай koyuyor mümkün. Sen işin kanadım 10 jasayım deb vada ver, vadasını atkarбай koyuşu mümkün. Bırak Allah ud'uni astajib lakum. Allah ud'uni maga dua kılgıla astajib lakum. Men cevap berem deydi Allah. Kızın acıucu kelbey жатабы? Жақсы иманды? Жараткандан жалбарып сура. Тарап окуган, хатымда турган, Алладан корккон, bir kүйөө бала бергин деп. Рамазан келди. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн Рамазан айында дуа кылбасак, качан дуа кылабыз? 720 эле саат экен. Эгер 30 күн болсо, 29 күн болуп калсачы? Урматтуу мусулман бир тууганым, элестеткин. Кетип атат бул өмүрүңдө. Ömründeki en ulu bu Ramazan ayında bir namazınız başkaydağı farzınız 70 farzga teң keledi. Hem qara da keldin. Bismillahirrahmanirrahim kança tamga? Ha? 19 mu? 190 so. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Fatiha suresi 118 tamgadan turadi. 10ga köbөйтчү. 1180 mi? Elestet. Bir Fatiha oşonчо sowap alıp atasın. Bирок жалгыз окуганыңда жамаат менен 27 эсеге көбөйт. Көбөйтүп көрчү дагы. Урматтуу мусулман бир тууга элестеткин, аз адамда эме болуп калганда мындай материалдык эмеге караса, ошондой эсеге калат да. Fatiha'ga 1180 eken. 1180'di. Bir Fatiha 1180 köböйтөбүз 10'ga köböйт. Эми ошону 10'ga köböйт. Ар бир тамгасыга 10'дон сowap. 318 миң канча дейт. Аллаху акбар. Bir Fatiha'ga sizler maşallah bette 2 par okup atasыңар, az 8 par деген. Eseptелип эле эме калды. Пайгамбар айтат, эгер менин үммөтүм Рамазан айынын кандай берекелүү экенин билсе, жыл 12 ай Рамазан болууну үмүт кылат эле дейт. Биз чындын эле 90% мусулмандар жашаган өлкөдө жашайбызбы? Ошондойбу? Kırgızstanda köpçülük 90-80%, 85% kim yaşaydı? Köçöde orozu жоқ değil o. Oşa senin dosun, senin eceğin, senin tayken, senin bayken, senin dosun, senin klastaşın, kesipteşin, tam ekisini tartıp, başkasını kılıp, kafelerde cırga böyle cürüt ko. Allah için bir mınday içine açı olanmaysın da. Allah'ın dini. Açıulanda barvan emek kıldı, akırın düşündür. Udu ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Allah'ın udu çakır ila sabili rabbik. Allah'ın yoluna çakırgın bil hikme danışmanduluk menen. Vel mev'izatil hasene жақшы nasihatlar menen. Ben ötken жылы bir jere bazarga kelsem, Batkenden kele jatam. Biz aytабыз, биздин түштүктө динди жақшы кармайт деп. Bir bazarga kirsem, 60'ga kirgen 70 ayalдар көк чайын ішіп отыр. Гүріш сатқан. Айтым, бұл жақта Рамазан жоқ бұл. Ne, біздің обласқа Рамазан айы келген жоқ бұл. Жоқ дегенде, ошоны жашырып içпейсің бе? Десем, қарыған аял мен таныды, танымады. Баткенчеде, кәсәл болсам не қылады дейді. Кәсәл болсам үйіңде отыр. Bazardan ne kılasın anda sen? Tuğra ayaldardın üzürü olup. Bir oğul 60'tan ötkenden üzürü de kelbeyt etek kirdi.
А сен базарда отырғанды білет екенсің, біраз орозон сый урматы бар да. Урматы мұсылман бірдік, бұл ачушындық. Айлана сөреге қарағылы да. Жоқ дегенде ошо орозо тұтқан адамды сый еме жоқ да. Тамекі тартқан машинеде көріп отасың, башқада көріп отасың. Қарап тұрып айтасың, шындығында эле біз 80% мұсылманбыз же. Тилекке қаршы біз исламдың исмін Құрандың расмиден башқаны білбей қалғанбыз мұсылмандар. Моғол сүретін көрсе Құран дейбіз да. Бірақ бұл жерде таныш тамғасы жоқ анын. İslam'dın ismin bilet. Ha men musulmanmын da kıyın bolup kıyqırat. Урматтуу мусулман келгиле. Айлана чөйрөгө көңүл буралы. Балдарыбызга, кыздарыбызга иман тарбиясын берели. Ошолорго үйрөтөлү. Кичине Рамазандын өзүнчө бир өзгөчөлүгү болуш керек да. Же макул эмессиңерби? Мындай ойлонуп көрөлү да. Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделер кылсын. Уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Күч кубат берсин. Рамазанда туткан орозобузду, турган кыямыбызды, кыраатыбызды, рүкүлөрүбүздү, саждаларыбызды Аллах Таала кабыл кылсын. Рамазанга жетпей өтүп кеткен бир туугандарыбыздын мүрзөсүн Кенен Нурду жаткан жерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылып, Аллах Таала келерки көп Рамазандарга да бизди жеткизсин. Бирок белгисиз кимибиз жетебиз, кимибиз жетпейбиз. Кимибиз бул Рамазанды толук аткара алабыз, аткарбайбыз. Бирок жараткан Аллах Тааладан үмүт кылып сурайбыз. Бизди Рамазанга жеткизгин жана Рамазандагы ибадаттарыбызды кабыл кылгын.